कांग्रेस पार्टी ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्नबगी पाइखलकपा संगठन सृजन अभियान एसएसए गी मनुंग चन्ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्नबगी ngasiदगी मिफम पांगथोकपा हौख्रे कांग्रेस पार्टी ना मियामगी दमकता लेबाक सिन मथुंगना भारत जोडो यात्रा एमजी नरेगा बचाओ अभियान अमदी संविधान बचाओ हाइबना चिंगबा कैंपेन कया माय पाकना पांगथोखरबा मतुंगदा खोंगथांग असि लौखलकपनी पार्टी असिबु ग्रासरूट लेवल दगी हौना मपांगल कन्नबगी पांदमदा नेशनल लीडर सिंगी लमजिंग मखादा पाइखलकलिबा खोंगथांग असिगी मनुंग चन्नंग असि मयांग इम्फाल द लेबा हानगी मिनिस्टर डॉक्टर KH रतन कुमार गी मयुमदा मिफम अदु पांगथोखिबनी मिफम अदुदा संगठन सृजन अभियान AICC गी ऑब्जर्वर डॉक्टर पलक वर्मा MPCC महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट अमसुंग ऑब्जर्वर मुतुम शर्मा देवी MPCC जनरल सेक्रेटरी अमसुंग ऑब्जर्वर अंगंबा सरचंद्र MPYCC गी हानगी प्रेसिडेंट निंगथौजम पॉपुलर अमदी अतै मसक नाइबा मियोय कयाना सरुक याखी असिगी थौरमदुदा AICC गी ऑब्जर्वर पलक वर्मना हाई लेबाक असिदा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खनबा मतमदा पार्टी अदुगी सीनियर लीडर नत्रगा वोट तौनरगा खनबगी थबक असि पांगथोकनै अदुबु कांग्रेस पार्टी गी ओइनदी अनौबा खोंगथांग अमा ओइना नेशनल लीडर सिंगी लमजिंग मखादा ग्रासरूट लेवल दगी हौना वर्कर अमा मेंबर खुदिंगमकी वाखलोन खंगदोकपदा नतना ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रदेश फाउबा कुपना खना नैनरबा मतुंगदा प्रेसिडेंट खन्नबगी खोंगथांग असि पाइखटपनी मसिना पार्टी असिबु हेन्ना मपांगल कन्हनबा खक्तनतना मियामगी मरक्ता हेन्ना नुंगसिनबा अमदि चेकसिनबगी मरी सागटपा ngamgani ungda lakadaba mikhaldasu party asina achouba mai pakpa ngamnabagi khongthang amani haiki program si all india congress committee ki apni president oibiriba Sri Mallikarjun Kharge amadi Sri Rahul Gandhi ji ki instruction makhada all india gi oina chanchilakpa apni grassroots level da congress party ki kankal ranabagi da mutta chanchilakpa khungjangi apni sarukamani mase atai apni Barmaji nasu haibi ki badmaina top state tasu matham apni chathadana lai apni tantra trepta manipura district da observer khandana AICC dagi amadi PCC dagi observer khallaga district khuding makta koi chanjali asi mafam asida pangthok chariba sina koi Imphal West to district congress committee gi oina pangthok chabani Imphal West to district congress committee gi akoi makhada block mari lai nauria pakhang lakpa langthabal wangoi madi me Imphal block apoi mari lai bani asi ko pen Imphal West to district congress committee na political district wena apoi administration da de Imphal West erga amakatani lai ji ado apoi congress party ki wena di apoi ki district ani thokna khaidoi political organization aduna nasi gi se Imphal West ji pangthok sabani kendra mari se ki nasai apoi ki Barmaji na mana haibi gi batuda koi district president khanna na bi grassroots level kankhatlan ba hebasi kanana kankhatlan ge tege haina haibu matamda district organization level la kankhatlaba block level organization da kankhatlaba root level organization da kankhatla kanda akoi ge grassroots level kankhat ba hebasi koi ge dorubani adugi process tu gi makha da akoi gi district ki president singa se masida mapangal hap ba haibani district ki president ji mapangal karmaina hapani hebo matamda Anova all India Congress Committee ki organization restructure tawba reorganize tawba matamda and haibu matamda akoi gi candidate oigadoriba election gi akoi assembly election gi oibe yai adige panchayat ki local level bodies ki gram panchayat ki oibe yai jila parishad ki oibe yai masigi candidate sing khanba matamda akoi election committee hai na lai state level da haiga na pradesh election committee na lai ado AICC gi organ apoi central election committee na lai madugi manungda apoi gi khanga doriba apoi gi district president sing se masi jo part of this apoi election committee sing manung sangani adugi magi opinion magi observation magi assessment yamna maru hoy madu apoi handakti madugi chap chaba party na mon da pibam thokko madugi hak me amama apoi gi power me amama apoi igani haibu aduna hanadi apoi gi district president khanbase state level la leriba president pradesh president singjina makoina apoi gi apamba makoi gi aningbagi matungina anatraga lakadoi ba AICC gi in charge na khaningba makoi gi khuchabi khallaga khalami haibani president singje adu hujikti yararo
ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ AICCꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯛꯇꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯔꯨꯠꯇ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦꯠ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯌꯀꯔꯇꯥꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ 1-to-1 ꯑꯃꯃꯝ उनरगा मयाम की अपाम्बदो मधुगी पाउजेलु पुरकान माने रिपोर्ट इरुगनी अदुगा मयामसिना हुजिक लेरिबा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मसी अदुम ओहनगे हैब तारगसु नत्रगन इनु नवो प्रेसिडेंट अमा खनगे हैब तारगसु मयाम की अपाम्बगी अनिंगबगी मतुंगिना तौगनी चप चाबा मधुगी डेमोक्रेसी की कोई गणतंत्र की चलुगदो मधु नाकनबगी दमकता करिगी दमकता पार्टी से कनखलनबगी दमकता ग्रासरूट से कनखलनबगी दमकता पांथोकपा अदुगुंबा प्रोग्राम अमनी हायदना अदुमायना थब्बीबनी मधुगी प्रोग्राम दु निंगसी पांथोक जरी